Right. Narua ni Alhamis. Ketheka irigiro bwakwa nwithirite. Right. Narua ni Alhamis. Ketheka irigiro bwakwa nwithirite orina ntuko enjega. Ni amaingi yara yethirite agita na mbere inyakiri kilingo kia gisiasa nyuma ya kithurano kia Olkalao ikundi mwanya ni birite bikibangania na ntube kyuthi kia siasa 2027 indebere buru kangu shwene nkatho cia mwanya ni bwega na ntube kututhura ugitwithia nyombe nteto ira iri na igweta kathetuneka Meru kondo gututhungatira kiri mitandao ya kinande at Meru TV Kenya inya komukira nteto bure gutunduka kuma dena guntu na reditho riandikibetu banteto rikwanganga mature ne gutigira yaku nayo ni yako murekwa ntuko mazaka kwani mazaka makazi kwani makanzi atakaithira tukiambiriria na riboti yongwa yegie kubangania kiuthige siasa 2027 ni kwithirite kuri na nkujanio cia Kirimara CS Geoffrey Ruku agithithia na mbere kuringa debe cia Kirima gwaturanwa akigwatwa mbaru ni bamwe ba atongeria na nyuma ya gushinda kwa kithurano kia Olkalao DCP ni tete na mbere kuibangania ninge kuiringa kibara nonto bwa siasa cia Kirimara indi nabo atongeria kuma Mount Kenya muno ba Mount Kenya West bara nabo bakundira kaune kamwe ka kiama kia UDA bagishumiria mbere ya ndege banteto na amu kugeria kuruta mwerekera kaithira bakiruta mwerekera jwa siasa cia Meru thimenti muthenya jwa narua ni arabaugite bathithite muchemanio jojo nyuma yao kuthithia jonge muthenya jwa igoro mathajo ngoro ni arakiaria mukaririgite wa jumbe baba rindikiri muruithania ura ni mubunge wa Bure igoro turi members ba parliament ba Meru igoro na nara ina apology na chia Kenya chionde twitite 2027 ko muchemanio jojo wa bunge ba ura twitite gisiasa ndene Meru bwajairi ito kwaria mantu ya maendeleo kwena ibakwaria na kinyajo tugatirimana na atongeri ba ntheguru kenda ba Meru assurance ate maendeleo jeto ya jarungami jarajenderete na jajangi ja Meru jara bunge baba recommended jakathithwa mbere 2027 ni mantu kinyaja kwa timbaru ni mporo wa Buri ura ni mujumbe wa sisi kama wajumbe wa Meru County sisi tuko na hatuna vita na serikali completely 100%, lakini yetu ni moja, ni kusema kwamba handi ambaye ile tulihindiwa miaka 3 iliyopita tunataka itimishwe, kwa sababu katika ground unakuta wanaenda Bure, kuna handi ilihindiwa Bure injatimika, kuna handi ilihindiwa Imenti South injatimika, kuna nyingine Tigani East injatimika, kuna nyingine Central Imenti injatimika na Gembe North and Central. So yetu ni kusema kwamba zile handi zote ambazo ziliendiwa wananchi kwa ground itimishwe, na tuko pamoja kama vile tuko kama wajumbe na wasaizi. Tumekaa chini katika siku 2 tukipanga siasa ya Meru County, sio siasa ya Tharaka Nithi wala Laikipia, hapana, ni ya Meru County. Na hawa ndio viongozi wa ground, hawa ndio viongozi wanasikiza ground bila ambayo inasema eti ya kwamba atupembelezani, eti ya kwamba atulali mtu ama tutupi mtu. Meru County itimizwe, hakuna vitu vingine tulionayo sisi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam nakio ni kiriro na gukaya kwa aciari kuma Nterecia wa Kamau Nkunga ni mwirigo jwa Bure Nterecia kirwa nari bara bashumiritie gutariria mathina mugongo jugukurukira muno uturo bwa baba ingi ba ayuthi bukinyangwa na kwaraganwa ni unyui bonchobi na utumiri bwa mbogita na ndi aciari ba ni bashumiritie kuria atongeria ebae kumatia ndoa ya kuthiria nchobi ndege ni watho ninge mbogita ire chithirite kinyangia uturo bwa baba ingi bara mbeu embethi riboti durani na igitarirwa ni mwende online boni akariba nkongere rwandini ya kirwa na Bure ni bachumirite gutariria kinyamara kirabona kumanya na wagagia kirembe umbithi bakwa bobo rumanya na kwethira batena ngwe gitumi batonyero tumiribo bangyo amana nchobi ndege ni watho untu boto era wakaje kairwo ntu indebo waka shopu wina empty mind yethero indebo waka shopu na ndi mwana na thomere na karire njate na nombi
na ndi mwana wire atenywa bangi abakuri kwato rimwe masireci ni ura bathomere bathithia mantu amaingi ute mwana wotheria na betu babata sana are bibareto na jako ande kintu kingi ina ndi chobi totiuga te konyua na bangi burune konyua no tonande ngiara area mbariria ya chobi ni ete too much yuthi teto ana yuthi bara urire chobi to tegera jana ndi ana beto batena nguge muga inyoka tegera jara no kwana nande ndaka kaimamia rite na nguge no ntoke ja kwetha nguge je ni kono abate mamare mbira na bara ba mamare re ogoro bagetao tegotonya kwiene ogita singe imono mono na ana beto batonya tembogitene mono no nto inyoke ja kuga igwe jaja kwa kama uoga tegera no ra bathoki biongo ibangi ibadhoki mono okejo tegera kungwo ugakarande ugategera ugotara na bara bakonywa bangi ou na inya bamwe bainya bateokera na rĩrũmba rĩo rĩnene nĩ kĩrĩ thirikari ũtiĩlani ũchwĩra ntaira wa gĩbongo ĩgatĩatĩne kambeũ mbĩthĩ bakiwa baingĩ bo bakethĩra barĩ na ngũĩ bakĩona kanya kotonyera mawĩnyange yara bakũbwĩthia tirimana na thaya bamamijire nya thaya ugatambĩtĩre na arĩa bakaija jamare bamamijire mwitone inorebi lakini baingo gene batumba kwethĩra baisa bakari to thirikari umire ni thaa ici njubu tukimbia kimwe tukuthingatania kuona bimba biere ande twethira twino karia to inya bugutegerwo inya ntere je iwana beto bakomba gwita na mbere ketha no tegero kona jana bamwe kauga jaba murungu agatethia bakomba gwikwaria buno ntoni ana bomba gwitethia so inya tukone kinya urombo tutethia ana jaba batukothurania amwe bagaikwaria abu no komekinya na baba komba gwita na mbere kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende walaiboni gatigati ka utonga kathethune ka Meru ni bureo urimi bwa kimera kia miraa indiko kagita nyuma ya kwangaratana kwa thoko ya miraa o mendiguru ya Kenya biashara na arimi nibethirite bari na matheta ningi bakiuria atungeria ku eria kwagirithia thoko ya kimera kia miraa yatuikite mawirane iguru ya mawirane kuma kiri atungeria barabongwa bei kanya kagutigira nayo mantu ni ya kwerekanwa kenda nabo baithira bari arimi bagunika biashara kumanterecia mulango iri ishugone munge kiatigania east nibashimiritie bari na matheta muthuro mungento na bakuriria matani kwangaratana kwa thoko na ndi iromba riao ni kiri atungeria gutigira ni bakuyuria mawirane ya kwagirithia kuringa murashi mitaratara ya thoko kuruuka ti Somalia ke indi nyawirane bwa thoko Djibouti na ndena odena kendana nabo baithira bari na mbesha mubukone Lainko na mlango nonto yuramiri manto ya mingi mira na biashara sia mlango imira yake ende ndio lele nkona nyana baba inge thaiba te skuru nonto mira tena mbesa ana baba inge para yale amba wetirima twana tonini mno mostile o ntuniera irete tunia thaya na bate skuru ngwezi yetu cionthe iciathirire no tukitengemeo gitu gikiario imira nio twailetie iguru na nio twona mbeca cia kuruta tukaruta mbeca miraene tukathomethia na betu baita cukuru thai nyana baba inge baina mesie na ibaraere amba na njirene twana njirene tukuwethia mira kuma wacha ngwe na wacha thoko nawe tukuonde nawe tukunde tutito na mpara no nturithira na mire kwende kurwa ururwa moriara ate kubaro baro tura mire tu ete kubwa thoko na ira bawikia nkona nyangombe ni kuya mno no ntobwa kwethira ute mbeca muthaka ituraheta kai yangugu nau ukiona na ngane ona mbiri kurwa Mheshimiwa Gavana I promise maoa I promise thoko enjaro ya Djibouti Mheshimiwa arawa thoko ya Djibouti ye sawa but kila kwa west inu tonyetie mbia cia kuku witite okendia kang'ombe gaku atonye mbia kilaene ute mirai ta Somali thai turi aware of that nontu mirai tu wana ne ke within Kenya ne wite tutethia nontu miratu ino ne mingi seria ikumira itochi kwarendio ne chi kuthugia mantu kuluki nontu gutibwethia murayo society no monerio wandite mundoku no tubia gwikira mura society ira kuna miratu ikagia Somali no miratu aria ni na mbesa ni miratu ikagia Somali mire mwandisho mire karikayo kaita gara tuya wito thatu na mbesa twinde ira wit kuro tu tia kuibuba twira bo tutethia nontu imuromo bau abu kethia mathithi ya karika no tuwe ikubu twira watu waigwa lakini mantu akuwa muromo no tiro ya karika matendo abo no turira TV ne na radio ne
Kongenaku iri njira ya gukiria vikundi vya antu babaithi wari waziri wa migunda Joy Karwitha na yene bikibiki kiri gikundi kia mbeu mbithi na ere nkiro ki auritie antu babaithi guciebania na unyui bonshobi na utumiri bwanda wa ciambogita indi kurumirira mitaratara na mantu yare akaithira ya kibatethia guciokiria kiuchumi ibainya kwagirithia muturire jwao. Riboti durani na gutarirwa ni Mutugi Okiambi. Urari waziri wa miunda thirikari na kaunti ya Meru Joy Karwitha ne atamburukitie njara ya utethio kire gikundi kia bodaboda kia majengo akibaguna na bodaboda enjeru nekenda kubatetheria guciokiria kimuturire. Walini invite kwa sherehe na wakasema that now that I am here niwasaidie na kitu, wakaomba hii bike kama group yao, wakasema hii itaweza kuwainua kimaisha kivyao. Leo hii serikali ya Joy ndio imetuletea pikipiki na sisi kama vijana imetuweka pamoja sana na tunataka kuendelea kama vijana. Tunamshukuru sana kwa vile ametuahidi na akatuletea pikipiki hapa. Ngwere tomono nonto bwa waziri uyo gukinyaga aona na ndakaji cheto no abaretere gantira kaka kagwita ngoge ikuko gwirwo gwetu no twana betu ba majengo bakaribu ega nyatu tukaribu ega turi aciari na waziri uyu wetu tugete uria ukamuthanga turi amwe na wenjerene hapo kwa hapo turenda waziri endeleo na Mungu amuteithie tenguge. The youth lazima tujitafutie hata sisi. Hata mimi msimnaona najipigania na hata mimi napigwa na najipigania, hata wao walijipigania wakajipigania na hata mimi napigwa na najipigania, hata wao walijipigania wakakuja wakanitafuta wakasema wakipata hiyo itaweza kuwainua kimaisha. Hata mimi kuja wakanitafuta wakasema wakipata hiyo itaweza kuwainua kimaisha. Hata mimi pia najipigania niweze kujiinua kidogo kwa kimaisha, lakini nashukuru sana like mumengoja, mkasubiri, mkakuwa patient mpaka ile siku yenye nimewaletea. Today I'm very happy no Kirembi Karwitha ni very passionate na young people ametulift na in a different ways na nari kuona ndebo majengo tu kuona boda na hiki kero gya kwa muntu nkumenya is not a must whether we office ka we na ri kutethia community ka society, so this is a big challenge to everyone. Shaneske ndi mutethere wa Karwitha akiuga ni gakinyite kagita atongere gutetheria mbeu mbithi na mirandi ikabaguna kagita gakeja tutekwenda handout cha 500 kana cha ngiri ka cha ngiri jere kira to kwenda ne empowerment teriko ama ni aji wase ene oto kuga turenda youth for youth na ene empowerment ira to kuga youth for youth nonto antu babethe thai turegete mantu za tubeta tunini kana mbi turenda gintu ja kikira giatethia ana baba na kikaba gikainua community yongo. Gikundi giki gituma ntumwa yao kire thirikari ya kaunti ya Meru iguru ya kweberu gwa Karwitha ankuigwa gwika muntu gakuthanga mwaro cia mali au kamenya kare thai gutithuki turaugete tukaumara tumare na ndaka cietu turinge rwimba waziri akareba gatote kwenda inainua tojo imware wetu muthongi muno na nabweri kwithirwa ngugena na ntuna athomere. Kuna mahali tumesikia tufununu kidogo, sijui kuna Mkikuyu anataka kurepress. Hatuwezi pata mwingine kama wewe. Wakijaribu kufanya kitu kama hiyo, mwenye atajaribu kuchange kitu kama hiyo, tutatoka sisi wote. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti, Beta Mutugi wa Kiambi. Orira ntuko igukwiriria ya kithurano kinene 2027 nobu asiasa bakuibangania nonto bwa ngurubanio ii cia gisiasa mirengo mwanya ya gisiasa ikiringira ndebe guntu oguntu akaunti ya Meru siasa cietu tamigita na mbere kumata atongeria ba ekoro kuma akaunti assembly ya Meru ninge bakigwatanira ninge bagita na mbere tikuthetera ke indi ni kuiyeka kugwata mbaru thirikari ya Rais William Samoei Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki. Riboti ndurani na gutarirwa ni Jeff Wagituma. Bamwe ba MCAs mbungene ya Meru batonge kundi kia maendeleo ya wanawake kuma wandine yawe na kwa utwinde mato twije itu twathurere Ruto na no twikinya tukamuthura kairi
na tukamuthura kaire na kioto tutamuthura no tuteraga kumuthura no tuna kuurwa tukamuthura no tubangugeire akethro atwitirite na ngugie number 1 ire itirite Meru ikwethro rira bakosanire na deputy owe kana ria deputy owe eberuo imbunge na njukirie mwana wetu Kithure Kindiki kakwene ndi antu betu batu tuli banini katwe banini tutomba kuona munene ya deputy president na kinya president tukenda to tuone nkiugaga number 1 batue kuma 1963 na ibuije Meru niore na general sibara bainge bara barwagira we adhibu wa Meru kwa Kenya mzima tutalokuireria thirikari lakini daiji president Ruto ni atwikite akue none ne bura bwegoro atwa namba 2 Kenya mzima kama ndo tobo nini bau bobo no totoba ko take for granted no to kuteba bate kwenda gitikiria nani mbuga ona ketho gote unge Ruto gutwa that ona obaketho gote kengia togeterete twena muntu ukwaria ora tukwaria ari gorora na mbwera menya kuri mantu anto batije kende kia tara kuthiria nkinya miaka 2 akwa deputy president na mbwere aja gwetu South Imenti boketha butije atwandikirite ana bakumaja ana umwe na umwe banana ya kuga atiri tugakaria bati thirikari na ndi twenderete gukaria thirikari na njendete ni kuga 2 term Ruto 2 term Kindiki 4 term ni mantu kinya jagwatiri ni atongeria ba ekuru baba na tukenete muno ni ntukwiji ya narua na jara jonthe bugutwira batu tukethwa turio tugisupportaga thirikari yetu na tukiuga 2 term no ntwitumiendete na tutienda kumifiru kwau ni tukuromba ekuru bonthe ba Mount Kenya na kinya akuru nthaka na ari betekire gutu support kuga 2 term ni gitumi bautwe ni tukuona ngugire thirikari ya 2 term turutirite na kagitani gaka twina mwana wetu Professor Kithure Kindiki nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wakitumam Kunginaku renjira ya gugeria kithomo mwirio jwa Igembe askofu wa kanisa ya Kimethodist Gerard Kithure na oreti atongeria maturene akwithira bakigwatanira na jumoroto juri njira ya kuyika kithomo gutigira mwana mwembe na kwithira agirithurwa kithomo nwe kwithira athomi riboti duraniri na gutarirwa ni mwandiki wetu Anteto kuma mwirio jwa Igembe Mokire Onkunja ithomo igikiega twakiwatila mwongo yetu ukethwa yu mwega na tukethora tukire ya rugairu ruingi muno rwa nthiguru ya Kenya. Gerard Kithure wa kanisa MCK Igembe Synod akwa kithomo ni kiabata na ni kibati kuwatilwa na muno thayende kwiyita na mutaratara yungi wa CBC na mubango yukuwatilio biana ni boya yukwa watu mbaru thimwetu ni othai identifying and nurturing talent for holistic growth itukuolelia mantu a talent yau na ku-identify baba ina talent kenda tumenyo kuria ana betu bethirwa bai all round bategethirwa bai academic only bethirwa iba kulaitha kinya ntetho cia co-curricular activities tukolelia nontu ball games nitethera cia muno tuyete kinya kwa award arito bara bathithitie boya sana kiri co-curricular activities nontu CBE iriwa tunache talent cia anabeto riu kiri Bishop Gerard Kithure amwe na atongoria ba kanisa ya Methodist ni bawite po ni bethirite bakiwatela kithomo ntubu nene na ira bakoromba mwingi kana community bombe kwithia ni bakuwatela kithomo kenda bakuria muongo itwithiritwe tusikiliete kithomo na cukuru part ya ngui yetu ira twita holistic ministry ya na nontu bontu sponsor turi sponsor itwithairwa twi mustari na yo mbere cukuru cietu itu provide ira itawa pastoral oversight na twacoka twa contribute kimantu a development na twacoka tukethirwa twi part of the stakeholders bara bangi bara bethirwa bai bakiarira semanto ya kithomo na ikoromba community iwatanire na arimu nikenda tumba ukuria kithomo ndene ya community iyi na twi sponsors tuti eketha arimu ituba supporta nikenda bakuria kithomo na kwi nkuromba
twende bara tu sponsors tuiyeke kithomo na tuwatanire nikenda tukurie kithomo ndene constituency yetu. Aciari betu they are supportive na stakeholders in large bondi batu supportete na kumania na untubo ni bonete ni boya batirimane aritwa aciari arimu no mwe na community kenda bomba kwariria mantu ya witithia kithomo na mbere nene muno ira twitite aria bara bai talented bamwe baumite ndene ya community ye na bara beyite kwenlightenia antu mantu ina ya kithomo ginya kiero kira twina kio giwitwa CBC na kithomo kiu tukawandiana. This is the 4th year tukireta ana betu together amwe na aciari betu na stakeholders at large twakaranthi tukariria mantu ya kithomo na kinya mantu ya kuria talent yetu kireana. Kanisa Methodist ni thiritwe ikiwatanaira community na stakeholders bangi bonde nikenda bakuria kithomo ibono ntutwina ntukwira tuchemanitie na stakeholders na aritwa na aritani na community njuma chukuru ya thera comprehensive kenda twariria mantu ya kithomo uria kiaita mbere ndene community yetu. Nkiripotera Meru TV kuma Ntobetwe Kiongo Ngimeno Mbita Mukiri Onkonja. Riboti okethira etuike break yetu ya mbere akirimetha ya nteto ogeta kuraya nondu nitucokerete. Tuko na cities 5 Kenya. City ya mwisho ama mji wa mwisho kufanywa city ilikuwa ni mji wa Eldoret. Ile city ambayo inafuata ni city ya Meru. Rwambĩrĩrie ta rũguto hende mũthiene rũraithongora uma. Mwenye unasema state launch isijengwe Meru, hatukuji kujenga kwa shamba yako, tunajenga kwa shamba ya public, na public wamesema hiyo development project ikuja wapi? Meru. Chana na msitu, hata kuna wakati mwingine ilikatwa tukapiga kelele ikarundishwa. It has not even revived itself. And don't tell us you'll do it by force. Wakibwa Meru State Lodge ontobotũrĩte ntũrĩ kĩrĩa tongeria Bamero na karonda kamuteneka kĩrĩa arangĩri bariera na karima tũrene. Tutulie. Nawaomba tutulie. Kwani mnafikiri kutakuwa na city hapo na mimi nichelewe? Si lazima niwe hapo karibu. Si mmesikia hawa viongozi wanasema nikuja hapa siku 3. Nyinyi mnataka nikuje siku 3 nilale kwa hoteli? Si nitafute nyumba ya kulala hapo? Sasa nimeambia watu yangu kabla ya Disemba kuwe na state lodge hapa Meru. Jumapili eji rumuri rwa chiacha rukuthuranĩrĩte gĩkaro kĩa mwanya na atongeria Bamero akari na arangĩri bariera nĩu tũgaciũrana ũma bwa Meru State Lodge tũgacũnania rumuri ĩmwe kwa ĩmwe kuma Bezarel Hotel Gĩkumene kwambĩrĩria thaa 2 cia ũgoro mwanka thaa 5:30 cia ũtukũ mĩanga tene ya Njeri wa cheupe nĩ rwaria runene rwa gũtũrĩra Meru State Lodge Ntwara. We are saying the people of Meru will resist the destruction of this forest. Aja kwa Meru TV na There FM ũgakorũkĩrwo. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo.
gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwambiria thaa 2:30 chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa ingia Kethari mori nikire barebari na mpara na nyonta niontu bomantu jare jagirite ni kwethero bakanyirwa. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachethana chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachethana chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Chethana chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Nkatho na ni nkatho cia mwanya nontu bwa gwetania batu ikinya tugicokera gukumenyeria tukubanganiritie twambiririe na mpanga ya ukora nayo na kimonimoni ni Gunism itukite ya kwarirwa ni atongeria tibagi siasa ke ini nyatongeria bakidini ni baithirite bagishumiria ninge kuruta mukana jwao na konenya kuria kunganiro kwao ni mpanga ya ukora kana akora bara bakwaragania timishemanio ya gisiasa ke ini nyakwithukira irombero mantu ithirite ya kirigaria baba ingi bara nabo bari twanyene twa utongeria narua rigatiga shagwa kiri mathiko ya atana baile bara batero turobwao kiri cia kithurano kia Olkalao bagi kwanjarene cia akoraba nabo ni Guns agashagwa nonekete akiruria mata akidarikira komenyera manyere na kuonania akira kunganano kwa utongeria bwa rais William Samuel Ruto na siezo karibu de Kipchumba Murkomen nekiria kuga kuri na maborisi bagutumeka kwaragania thiri ya mugongo ningi kwinyelia na inya koroa mbeo mbithe ira itina atia akiuria siezo karibu de nenya mutongeria wa DCI Amin Mohamed gotigira ne bakuthiria mpanga ya akora kiri mugongo. Sisi tulikuwa na uchaguzi wa amani na watu ya Nyandarua, watu ya Olkalou walikuwa na amani. Walichafua amani ni polisi ambaye walitumwa kikosi maalumu na William Ruto na Murkomen ikisimamiwa na wabunge wetu. Wakaangaisha kila mtu na wakaua hawa wawili, wakajeruhi watu zaidi ya 20, wakanajisi akina mama na wakatuacha na uchungu mwingi sana kama watu ya hapa. Mimi nataka niseme ni sawa. It's okay. It is now clear ya kwamba William Ruto ametangaza vita na jamii yetu. Amefuta watoto wetu kazi kila pahali. KRA amefuta watu wetu. Kwa jeshi amefuta watu wetu. Kwa polisi amefuta watu wetu. Manyumba yetu wamemomoa huko Nairobi. Ametuma wahuni kuharibu biashara zetu. Wale wako na pending bills ya hii jamii amekataa walipwe. Amenyang'anya watu biashara zetu. Juu ya hiyo sasa anatupiga vita ya mwili. Ameamua kabisa kuangaisha hii jamii.
tunamwambia ni sawa. Hayo yote umefanya, makosa ni yetu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuhangaisha, na sisi tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuhangaisha. Hiyo mamlaka tutakuondolea mwaka ujao, hutahangaisha sisi tena. You have declared war on this community, is okay, na tumekubali. We will correct the situation next year. But I want to tell you, many things you have done against this community has made our people very angry. But the attack on our churches, the shedding of blood in Olkalau and elsewhere, has completed the radicalization of the Kikuyu nation. You have now a radicalized community. And if you don't know William Ruto, this community faced the British colonialists after they took our land and raped our women, and drove the white settler out of this land. President Moi, your kinsman, persecuted this community for 24 years. It drove him away. You have touched the wrong number. And now that you have declared war on this community, is okay. Wewe ngoja utaona vile utapelekana na hii watu. Kagitino kau nkujanio shege ndama cia biashara ba Gakoromone irinjira ya gutigira na thoko ni gwakwa na juni mwako jwa Kinandi wirane kumakire thirikari nene iri na ngwataniro na thirikari ya county ya Meru gutigira Gakoromone ni wakwa iri thoko ya Kinandi. Akiari ni mantia mubunge wa Northimenti Raim Daud augite biashara batika bagutantira na kurega kudhamwa ede ni mitaratara itirio na ntwaega atheru araba batikwithira bakithamirwo nabu kwa kanya mwako jua thoko Gakoromone. Mwanigwetu wa Nteto MC Mwitonga na gutariria. Raim Daud nombete kwithirwa akiariria mantu ja thoko ya Gakoromone na nkurukiomba kwithirwa akiariria ona mantu jangi mianya jaria jombete kwithirwa akiariria akari Northimenti. Jana nilikuwa pale soko Gakoromone na si ati watu wamekataa kuhama, lakini shida ni sewage, hiyo bado ina leak, haijafanywa. Hata mahali ya kuingia na kutoka within the market hiyo mpya inatengenezwa haijapangwa vizuri. Hata ikinyesha hiyo itakuwa flooded, na tulikuwa tumeagana mbele ya wiki 3 ama mwezi moja na municipality manager na contractor waweke culverts extra, waweke hiyo culverts ikue double, na waangalie storm water itaenda aje, sewage ifanyiwe mpango, exit na entry zikuweko extra, because saa hii ni moja tu entry. Hata hiyo pale itapita karibu na shauri yako, hiyo culvert itavunjika uzito ikikuja. So unajua, niliongea na governor, alisema hakuna mtu anahamishwa, so watu wasikwe na wasiwasi, hakuna mtu atahamishwa without being told. Jana tulikuwa watu ya market walikuwa wameniita, nikaongea na town manager akakuja pia, na amesema hakuna mtu atahamishwa bila kupewa 7 days notice. Nimemwambia sio 7, ikuwe at least 21 days notice. Pia tumesema wale wako Muiteria wa banana wacha waletwe hapo, kwa hiyo mali wametengeneza. Waziri wa maji tumeongea naye, Mheshimiwa Eric Muga amenihakikishia kwamba hiyo ponds na watu yake wa Tana Athi Engineer Gichuki kwamba hiyo ponds zitakuwa empty within a month, less than a month. Ona kinya gacha iria ithiritwe irio ndene ya Kinoru nombite kwithirwa akiariria na omba kwithirwa akiuga ja uju Primary. Mimi sitaki kugrab kitu yoyote.
hata si ati ni mimi ninatengenezewa. Tulikuwa tumeomba na ilipitishwa 2023 hapa, ni vile pesa hazilikuwa zimekuja, otherwise ingekuwa imejengwa, na sio ati inajengwa ndani ya shule. Shule iko mbali sana na hiyo kiwanja, ilikuwa Cattle Dip mbeleni. Si ati ilikuwa shule mbeleni, ilikuwa Cattle Dip wakati community ilipeana. Na ni kabla tufike kwa hiyo kiwanja ni baada ya Kenya Power. Pale Kenya Power inaweka poles zao na substation iko. So it is very far. Hata kuna stima inapita juu ya hiyo kiwanja. So hata kutengenezea watoto it is risky hapo wakiwa watacheza. Tulifanya public participation. Wale waliopose ni watu kidogo, hata hawezi kufika watu 10, na wale waliunga ni zaidi ya 150 kwa public participation. So imepitishwa, sasa itaenda kwa County Education Board. Kutoka hapo na jau nĩ njondetie kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngiripotera Meru TV. Kungi naku waziri wa Mishetho kaunti ya Meru Julius Murega na areganite na siasa cia kirima gwaturanwa ira igwitithio na mbere ni CS Roko akitharekira siasa agiciolotera ire siasa cia mpatho cia wikaromena ningi iti kwagira kiri mugongo na reoritie kibata ni ngotaniro ya atongeria ningi akari kuma mugongo. Riboti ithurani na gutarirwa ni MC Mutonga. Akiaria waziri Elias Murega nombite kwithirwa akimeneria bunene migambo kana miario iria ithite kitongairwa ni waziri Ruku ya kugania murima na akauga buu butibua kwenda ku address CS Ruku na murikania bona CS no to differ ideologically za ideology ukwariria murima kugaukana kana kugitanira gatigati ideology oni ndeza Murega na ndemutongeri nyani Meru ntumba gwitikaniria nazo itumete kagita kakuringa siasa mbere cha ukabira na siasa hiyo chonya rira tukwariria utongeria tutikwenda gucoka nyuma giricio, lakini siasa cha kuweza gutoneria bara na batwe hii siasa retrogressive na hii siasa cho tutokia nyuma kalne miaka mingi nyuma da hizi ke generation era twenio agency na bara generation yekuiza people are connected inya kwethro we connect inya bate umenyana ba connect through social media through Instagram, Facebook, ba connect TikTok na bakaraniria na bagashia ideology na bakadingatwa bakethro we na follow ni nene kuringa na persuasion na plan na agenda na ideas ira bena cio, lakini otucokia gutoneria sijui ore mwiko kuma anga Mount Kenya West ona Meru kuma na rande tugeta father tukambia kuga nande kwina Mwembu mwiko na Mutharaka na Mumeru then atukuendelea ku subdivide yantu into issues based na itenae faida kira kina bata inyaza mutindo tio tukorerete aza inye kethro imo encouraging akethro imo Embu akethro imo Iko as long as to coexist tugatethania tugaitanira biashara tugatethania ayuthi betu bakona ngugi ethrane atongere bakoma kuri manjera na kuleta development turene hivyo tukwenda kuigwa, lakini gutwira anga hii mlima tutapasua anga sijui hawa tunataka wakae pande ile si tukae pande, that is not nationalhood. Ira tumba kwithira turi atongerie progressive tugutegera. Beta MC Mutonga kiripotera Meru TV. Tutegere yeye Mishetho ningi ni mashindano ya gavana Mutuma Super Cup nayo muthio mashindano ja jware tariki 19 mweri jujo mugwanja 2026 na aria timu mwanya shedire igicioyera nayo ni ushindi itarimwe mashindano ja jetwikaga timu Mishetho ake ende ni njira imwe ya kureta amwe mugongo njira ya gukiria ciewa bia mbombithi gutigira bara nabo bari na iroto nibikwithira bikingwa ningi kwithira
bikewo msukumo kenda na bobaithira bagita kuraya niyo tutirita tugikujira karetuneka Amero gukurukira njamurano ya bienine nayo ni Mutuma Super Cup. There are moments in sports that go beyond competition, moments that unite communities, inspire dreams, and remind us that greatness often begins at the grassroots. Meru County witnessed one of those moments as thousands of passionate supporters filled the stadium for the Governor Mutuma Super Cup Finals on the 19th of July 2026. A celebration of talent and unity, proof that Governor Mutuma Super Cup is truly more than a game. From every corner of Meru County, athletes and football teams have battled through weeks of competition. Every match, every race, every victory, leading to one unforgettable day where champions would finally be crowned. The atmosphere was electric. Every seat filled, every cheer echoing hope, every supporter carrying the pride of their community. Nikuweza kusupport Mariama FC na nimefurahi sana kwa hii kitu wa gavana ametufanyia ni mzuri kuleta youth pamoja. Kama sahi hapa Kenoru youth wengi wako hapa. At least hii Governors Cup imekeep mavijana kazi sasa tungekuwa tumtani shughuli zetu, lakini at least tumekuja hapa leo tumecheki burudani iko bie. The women's football finals delivered excitement from the first whistle. Representing Tigania East, Mariama Queens FC rose to the occasion, defeating Flamingo Queens of Buri Sub-County to lift the coveted championship trophy. Tumeweza game from the top, from the starting point, na saizi tumefika finali, tumecheza finals, tumewin mita moja, lakini sio rahisi. Games zilikuwa ngumu. Mwanzo ilikuwa rahisi, lakini the more tunaendelea kuproceed the more game inakuwa ngumu. The men's final was equally captivating. A fierce battle between Limauru FC of Tigania and Kaudene Youngsters from Imenti Central kept fans on the edge of their seats. When the final whistle blew, Limauru FC emerged as champions, writing their names into the history of the Governor Mutuma Super Cup. Final winners, Limauru FC! For both winning teams, victory came with more than glory. Each walked away with a championship trophy and 1 million shillings, while other top-performing teams were also rewarded with substantial cash prizes in recognition of their remarkable performances. The day's top athletes were also honored with medals, awards, and cash prizes, celebrating months of discipline and hard work. These were more than victories. They were stories of perseverance, stories of belief, stories that will inspire the next generation. Tukambira tournament ye ndidiritwe ina challenges, maybe tunapata tukawa chairman na team strong mono, lakini with God natombithetie kwitha tukinyete atugitete okinya itugwira ngai boyaga untu kwa chance yeu gutita monga group stage monga thai tukinyete akinoru. Nimekimbia relay ya 4x1 and I thank our governor kwa kutusaidia tukaweza kufika mahali hapa. So I feel much welcome because we have tried our best to our talent. So tutaendelea kuimprove. Across the tournament, players and coaches shared one message. The Governor Mutuma Super Cup has given young people purpose, a platform to showcase their talent, and most importantly, a positive alternative to crime.
drug abuse, and gender-based violence. Vijana wanapitia mambo mingi huko nje. For example, kunapata wengine huko wamekaa tu ndio wanafanya marobari, wengine wameingia kwa miandarati, lakini sasa tukua huko kwa game utapata tumeshikana tupati hiyo time. Kitu kama hii kutoka ianza mimi nimeona impact. Like mtu kwenda kukaa huko kwa kijiji imekuwa ngumu sana, sababu watu wengi wanakuja field kuparticipate na kupata ile exposure ya kuku idol. Unajua idol ndio inakosa hizi vitu, teenage pregnancy ndio irinka iyo uniringethetie athletes betu na njira mwanya igoro turone manto manjabu nondu kinyandu bara baina mawathe umwe wabo muntu utikuona no moro raitite 3000 meters na wonderful enough nondu bakwa encourage ni activity ya governor na ombre kusko position 3 na kurbangi babainge. Throughout the competition, communities have come together regardless of background. This spirit of togetherness reflects the true vision behind the Governor Mutuma Super Cup to unite Meru through sports while creating opportunities for youth to discover and develop their potential. Kumangavana ya kuya amba kuleta michezo yao tulikuona athletics na football twinde vijana go around young around ngiriza anokona ne atwe nene no tu au kanyuma babo ndo tupasipite ko tukinga atwe mantu na ya dunia raya na ibwega gavana nonto bakorongamana na youth beto ibwega gavana nonto bakoreta Super Cup ekotetheria youth beto. Hii ni ahadi ambayo niliweka siku ya kuapishwa kwangu, nikasema nitahakikisha talanta za vijana wetu hazipotelei chini. Ni sawa? Ni ahadi ambayo tumetimiza. Ni ahadi ambayo tumetimiza tukiwa na kaunti yetu assembly ambao ndio walituwezesha kuweka hela ndio tuweze kupanga hii michezo. Tumeenjoy sana na tumeweza kuinteract na watu wengi. For real nimeenjoy sana. The greatest legacy of this tournament is something far greater than just trophies. It is hope. It is unity. It is opportunity. The Governor Mutuma Super Cup has once again shown that when communities invest in young people, when talent is nurtured, and when sport becomes a tool for transformation, everyone wins. Governor Mutuma Super Cup. One county, one game, one spirit. Riboti ya michezo ikaithira itukinyithia muthia yo ayara tukumanganitia kirimetha Nteto Meru TV nimbita wa Kabwe Mutharimi ngucugire ngatho cia mwanya okaire ni bwega muno nontu bwa gututhura umani ati ontu bwaku no twethetie nyomba Nteto irairi ne gweta kathetune ka Meru kuma kirini kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolo tutikatera kile mitandao ya Kinandi @Meru TV Kenya inya komugera Nteto bora igotondoka kumandena odena gonto inyaritho ria ndikibetu wa Nteto ri kianganga maturene akumurika yara ya kwegie gukwenderea gita ririega.